Mjesti se na dlanove i na koljena, noge će biti za širinu kukova, ruke za širinu ramena. Udah ovdje. I izdahom digni se u položaj psa koji gleda prema dolje, gurni se prema natrag. I sada ideš glavom naprijed ispred ruku, namjesti noge, možda korak natrag, za položaj daske, falakasana, petama se gurat natrag i trtica ide prema petama. Udah ovdje i izdahom gurni se natrag u položaj psa koji gleda prema dolje, možeš i držati noge malo šire za širinu kukova. I ponovit ćemo ovdje par puta. Udah naprijed, glavom ispred ruku. Izdahom unatrag, položaj psa. Udah naprijed, položaj daske, glavom ispred ruku. Izdahom, položaj psa. Udahom, glavom ispred ruku, položaj daske. Izdahom, položaj psa. Još jednom udah, glavom ispred ruku, položaj daske. Izdahom, položaj psa. I odavdje stavi desno koljeno, dovedi ga na pod, lijevu nogu prikriži gležnjeve i onda sjedni na pod i pripremi se za Ardha Navasanu, položaj polubroda. Noge su zajedno, nađi balans na trtici, podigni noge tako da su listovi paralelno s podom i spruži ruke. Ispružaš leđa, ramena dolje, otvaraš grudni koš. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah. Sjedni u stav prekriženih nogu. Opusti trbuh. Uspravi leđa. I dođi ponovno na dlanove i na koljena. Jedna noga, druga noga. Otvori noge za širinu kukova, udah na mjestu. Izdahom vrati se u položaj psa koji gleda prema dolje. Digni lijevu petu od poda, desnu pritisni u pod. Lijevu u pod, desnu od poda. Desnu u pod, lijevu od poda. I lijevu u pod, desnu od poda. Zatim objema petama prema podu. Stopala približi, udah dignu desnu nogu, ispruži koljeno nožne prste i izdah dovedi stopalo između ruku. Velik raskorak. Podignut ćemo se u ratnika 2, Virabhadrasanu 2. Lijevo stopalo u podu i lijevom rukom gore. Udah. Izdah, ostani ovdje. Još jedan udah na mjestu. Izdahom na kratko u položaj bočnog istezanja, Utthita Parshva Konasana, radit ćemo prilagođenu, rukom preko glave i udahom gore, izdahom u obrnutog ratnika. Još jedan put udah, sredina, izdah, bočno istezanje, udahom u sredinu i izdahom drugom rukom bliže glavi. Udahom natrag gore i izdahom vrati se u pod, podigni petu od poda i vrati lijevo koljeno u pod. Parivrita Parshva Konasana, položaj bočnog istezanja sa zaokretom. Spoji dlanove u Anđeli mudru, namjesti prednju nogu na način da je peta točno ispod koljena. Udah na mjestu, istegni kralježnicu, izdah, zaokret u desno, lijeva podlaktica ide nadlaktica ide na desno bedro, desni lakat gore. I udalji se prvo od noge, napravi zaokret, ostani ovdje i možeš podignuti lijevu nogu, ispružiti koljeno, ići lagano naprijed težinom tijela. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah. Koljenom u pod, vrati ruke u pod. Udah ovdje i izdahom korak naprijed, natrag desnom nogom za položaj psa. Otvori noge za širinu kukova, gurni se unatrag. Doći na koljena, udah u mačku, digni zdjelicu glavu, pogled, izdah, zaokruži leđa, sjedni na pete, zadrži zakačene nožne prste i čelom u pod. Udahom natrag u mačku, digni zdjelicu glavu, pogled i izdahom položaj psa koji gleda prema dolje. Stopala približiti, lijevom nogom gore udah, ispruži koljeno nožne prste i izdah lijevim stopalom između ruku. I ponovit ćemo ponovno ratnika 2, Virabhadrasanu 2, otvori desno stopalo,
Desnom rukom se podigni gore, ruke će ići u visinu ramena i pogled u lijevo, udah jednom. I izdah. Nastavljamo odmah prilagodba bočno istezanje. Desnom rukom preko glave udah. I izdah. Udah u centar. Izdah u obrnutog ratnika. I još jednom udah u centar. Izdah, bočno istezanje. Istegni ruku preko glave. Udah u sredinu. I izdah, obrnuti ratnik. I ponovno ruka ide prema glavi. Istegnut se bočno. Udah u centar. I izdahom spustiti se natrag u pod s rukama. Dignuti desnu petu od poda. I koljenom u pod. Parivrita Paršvakonasana. Položaj bočnog istezanja sa zaokretom. Bitno je imati prednju nogu dobro namještenu, koljenom iznad pete, udahom na mjestu. Izdah zaokret u lijevo. Desna nadlaktica ide na bedro, lijevi lakat gore. I prvo se odgurnuti od noge, osjetiti zaokret u donjem trbuhu, ramena povlači prema kukovima. Možeš ili ostati ovdje ili podignuti desnu nogu, čvrsta noga, dublje u zdjelici, udah. I izdah. Udah. I izdah. Još jedan udah. I izdah koljenom na pod. Vrati ruke na pod. Udah ovdje. Izdahom položaj psa. Otvori noge, petama se gurni natrag. Vrati se na koljena u mačku. Udah. Digni zdjelicu, glavu, pogled. Izdah zaokruži leđa, sjedni na pete i čelom u pod. Udahom natrag na dlanovi na koljena, izdah ostani i legni na pod, odnosno na trbuh. Nožni prsti zajedno, pete razdvojene, dlan na dlan kao jedan jastuk i desni obraz na dlanove i predahni ovdje u položaju krokodila Makarasana. Možeš i zatvoriti oči. I onda ćemo se namjestiti dalje za Dhanurasanu, položaj luka. Otvori noge na malo šire, stavi koljena, zagrabi rukama gležnjeve, čelo na podu i dignut ćemo se gore na udah. Idemo u udah, izdah ostat, pogled gore, disat duboko. I vrati čelo u pod. I onda još jedan put. Udah, digni se gore, nastavi disat duboko. I vrati se natrag u pod, ponovi položaj krokodila, Makarasana, nožni prsti zajedno, pete otvori, desni obraz na pod i opusti se. I onda otvori noge, prste ispod linije ramena, udahom digni se na dlanove na koljena. I izdahom na kratko u položaj djeteta, čelom u pod. Vrati se natrag i ostat ćemo ovdje na koljenima. Namjestiti se za položaj deve u štrasana. Noge će biti za širinu kukova. I namjesti dlanove na donjim leđima. Udah ovdje, izdahom gurni kukove naprijed, otvori grudni koš, pogled gore, ostani. Radit ćemo prvo pripremu, udah i izdah. Još jedan udah i izdah. I vratit se naprijed. I sada ili ponoviti isto ili ići dublje u pun položaj, udah. Izdah, guraš kukove naprijed, otvaraš grudni koš i onda otpustiš jednu ruku, drugu. Dotakneš pete, dižeš grudni koš i opusti potpuno glavu, prodisaj duboko. Pusti desnu ruku i polukružno u desno spustiti se na pete, legnuti sa čelom na pod, noge spojene, položaj djeteta balasana i rukama pokraj glave, opusti cijelo tijelo.
Onda rukama pokraj glave polako se podignuti natrag gore. I ostati u sjedećem položaju Matsyendrasana, sjedeći zaokret, prebaci noge u stranu i ispred sebe. I onda stavi lijevo koljeno, desnu stopalo stavi iza lijevog koljena, desna ruka će ići na pod, iza leđa. Udah, podigni lijevu ruku, izdah, desnim ramenom vodi u zaokret, lakat zabiješ u koljeno i ideš dublje u zaokret u desnu, pogledu natrag, prodisat, udah, izdah, udah, izdah, udah, izdah, udah, izdah, još jedan udah, izdah, vrati se naprijed, udah, digni ruku, izdah, spusti ruku, zaokret na kratko u drugi smjer, pogledu natrag, ispruži noge i stavi desnu nogu u koljenu, lijeva noga ide, lijevo stopalo iza desnog koljena, lijeva ruka ide iza leđa, podržavate, udah, digni desnu ruku, izdah, zaokret u lijevo, vodiš ramenom, laktom u koljeno, otvori dublje lijevo rame, pogledu natrag, prodisat, udah, izdah, udah, izdah, udah, izdah, udah, izdah, još jedan udah, izdah i udah, vrati se naprijed, istegni desnu ruku, izdah, spustiti ruku, zaokret na kratko u desnu, otvori rame, pogledu natrag i ispruži obje noge ispred sebe. Upavišta konasana, položaj pretklona, sjedećeg pretklona sa širokim nogama, otvori noge na široko, zapravo koliko je tebi udobno. Bitno da imamo stopala zategnuta i noge čvrsto pritišćemo u pod. I sad možemo ostati i ovako, bitno je da imamo uspravna leđa, ramena dolje. Udah i izdah. Možemo i staviti ruke ispred sebe. Udah i izdah. Sad za ići dublje, to je u slučaju da se ovdje osjećamo već udobnima, a ako ne, onda ostanemo još ovdje. Dakle, za ići dublje možemo nasloniti dlanove na pod, zadržavamo ravna leđa ili podlaktice na pod. Disa duboko, udah, izdah, udah, izdah, udah, izdah. Ostanemo još par udaha, izdaha. Ako možemo dublje, onda zahvatimo rubove stopala i idemo prema podu. Brada bi trebala biti na podu u krajnjem položaju, u krajnjem obliku, udah, izdah, još jedan udah, izdah, udah, dignemo se do pola, izdah, ostat, vratimo se u sjedeći položaj, savijemo koljena svi, zakačimo koljena u laktove, zagrbavimo malo leđa, opustiti glavu vrat na trenutak, ponovno se vratiti u uspravan položaj, za još Parivrita Džanuširasanu, položaj glave na koljeno sa zaokretom. Lijevo stopalo će biti blizu zdjelice, desna noga ispružena, sad ću raditi istu stranu kod ti kao gledalo. Udahom podigni obje ruke i stegni se i udalji se od ispružene noge. Izdahom spusti se postranično, zahvati nožni palac s dva prsta, gornjim dijelom tijela natrag i počni okretati lijevu bočnu stranu, pogledu palac. Udah i izdah. Sad dlan okreni prema glavi i rukom ideš preko glave, intenzivno istežeš ruku u desnu dok otvaraš lijevu bočnu stranu i gledaš u lijevo. Udah i izdah. Udah i izdah. Zadnji udah i izdah. Udahom natrag gori, stegnut obje ruke, izdah, spustiti ruke dolje. Lijevu nogu ispružiti, desno stopalo blizu zdjelice. Udah, podigni obje ruke, udalji se od lijeve noge, izdahom spusti se po strani, uhvati nožni palac, gornjim dijelom tijela natrag, zarotiraj bočnu stranu lijevu, pogledu palac, prvo udah i izdah.
I onako možeš ići dalje, dlanom prema glavi, rukom preko glave, intenzivno istezat ruku u lijevo i otvarat se u desnu, pogled u desno, udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah. Udahom natrag gori, stegnut obje ruke, izdah spustit ruke i dovesti noge zajedno prekrižene. I Supta Baddha Konasana, to je ležeći leptir. Spoji tapane, pete približi zdjelici, legni na leđa. Dlanove okreni prema gore, zatvori oči i opusti se u ovom položaju. Nastavi disati duboko. I onda možeš otvoriti oči, rukama si pomoć za noge podignuti i namjestiti se za šavasanu, završno puštanje gdje su noge malo šire od kukova, dlanovi prema gore, oči zatvorene, nađi udoban položaj, namjesti odjeću, dekicu, sve.